Canına yakın ağuslarının mumlarına kuşulap yırlarga. Canına yakın ağuslarının mumlarına kuşulap yırlarga. Yaşamdan ayrılmadı ömür yıllarım. Sina baydım güzel tuğan yerim, karşıladı ayaz dağlarım. Ömrümün imşat vakitları sizden kendin anladım. Şat minutları sindeyken degen anları. Sina baydım tuğan yerim, ilişkilerin uylap uzargan. Canına yakın ağım sularının mumlarına kuşulap yırlarga. Canına yakın ağım sularının mumlarına kuşulap yırlarga. İşenmisiz, hürmetli dostlar, Tatar jır sanatın sevişi milletteşlerimiz. Bugün İlgiz Zakirov'ның ijat konsertin tikmegegine popüler jırşı Gazinur Farukşin başlap jibermedi. Bundan köp yıllar elek, naqmına Gazinur İlgiz'nin jırların ılı sahnelerge, radyo, televizyoniyega çıkarıp bizni kuvandırdı. Biz eli aldarak İlgiz'nin dostları, jırşıları, çıkışları bik köp işitirbiz. Kişe biz devam ete hürmetli dostlarım. Rahim etip popüler jırşыбыз Gazinur Farukşin başkaruunda İlgiz Zakirov'ның tağın bir neçe jırın tınlap ötegiz. Gazinur Farukşin. Rahmatızlar, İlgiz Zakirov muzikası yoktaşımız Roza Halil'in sözlerine aktanışım. Yuvanışım, dayanışım, tanışıp kaydırtışım. Para yüzler, para başlar, ile sinak tanışım. İdil günler bolunlarım, bılı dalmamış mekul. Minde senin işgat balın, bamışmak tanışım. Minde senin işgat balın, bamışmak tanışım. Yiğitlerini imle boynay, yirtek işin danışımım. Akşarlatlar oynatıp özgürlük sınmak danışım. Dağlarında işitilen göklerinin muğlu tamsın. Minden senin işgat balın, bamışın aktanışın. Minden senin
üzülgen yarım şu yarını başlar için minde bir pay sırmanadım tuzağın aktanışım dağlarında işitilen göklerinin moğlu savşım minde senin yıraktағы tavışın aktanışım minde senin yıraktағы tavışın aktanışım. Zur rahmat dostlar, zur rahmat, zur rahmat. Yilgiz bilan, maqsad bilan bizning bu sahnalarda ishlamaganga 10 yillab vaqt uzgandir. Ol chaqında biz konservatoriya studentlari edik. Yilgizning tag'in xalq kuylarini shogan uzun jiri, bu jirni qoidagina gastrollarda uchrashdik da Ilham abi Shakirov bel jirlata Jırlamalını kaç şol kuylarini, mına bu jırını jırlal deyip, sözlerini akşaklı yazıp bire ulan, unutsan sözleri mına deyip. Jır, merhum şakirimiz Fennur Safin sözlerine, qayt şecerem.
Zur rahmat dostlar, zur rahmat. Zur rahmat. Yilgiz bilan shulay uq bizning ijod ishchanligimiz boshlangan chirda o'q yozilgan bir jerimiz. Hakimjon Yanov so'zlarini so'ng martaba, so'nggi qabat. Keşek tutup kullarına, çıkma başka yollarıma. Kunak bulup uylarına, gittim senin kuylarına. Son mertebe, son dokaba, zenger kuzgay sina qarab. Eşiliyen güllerime, eşi yaşlar güllerine. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Son mertebe, son baba, hıyanetke ezir cevap. Birevler yanlarında, yaraları canlarımda. Son mertebe, son baba, zenger kuzgay sina qarab. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Yazmışlıyıp yalgışlarını, basıp bulmay sağışlarını. Suyudan zur ceza var mı? Ondan da zur deva var mı? Son mertebe, son baba, zenger kuzgay sina qarab. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Son mertebe, son baba, zenger kuzgay sina qarab. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Son mertebe, son baba, zenger kuzgay sina qarab. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Eşiligen sözlerime, eşi yaşlar gözlerinde. Eşi yaşlar gözlerinde. Bek zo'r rahmat, hurmatli do'stlar. Bek zo'r rahmat. Hurmatli tomoshachilarimiz, hozir sahnaga chiqasak, kishimizni endi men sizga aytib o'tirmayman. Miyig'indan bo'lsa da tanirsiz. Xalqimizning olpat shag'iri Robert Mingnullin. Әллән юлпат түгел инде. Кадерле дуслар, менә ничә көн инде шушы зиннәтле, затлы сарайыбызда Кышкы моңлар исемле җыр бәйрәме бара. Сез ничә көннәр инде безнең иң күренекле, иң талантлы, иң популяр җырчыларыбызны тыңладыгыз. Иң матур җырларыбызны ишеттегез. Ул җырлар арасында безнең танылган композиторыбыз Илгиз Закировның җырлары да бар иде. Әмма бүген шушы җылы
кышкы кичтә, бүгенге кичәдә сез бары тик Илгиз Закировның гына җырларын тыңлаячаксыз. Бәлки, яшь композиторның шушы затлы сарайда кичә уздыруы ошамыйдыр да. Бәлки кемнәрнеңдер кытыгы да киләдер, көнләшеп тә куядыр. Ләкин композитор шушы сәхнәгә чыккан икән инде. Аннан көнләшерлек икән инде, аның иҗаты чынлап та зур дигән сүз. Илгиз Закировның иҗаты, аның җырлары бу сәхнәдә яңгырарга һичшиксез лайык. Ул бүгенге көндә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, күренекле композитор, җырчы, музыкант. Аның җырларын безнең иң күренекле, иң атаклы җырчыларыбыз җырлый. Һәм иң мөһиме, аның җырларын халык җырлый, халык үзе җырлый. Димәк, ул чын мәгънәсендә халыкчан җырчы, халык җырчысы. Ни өчен мин монда чыгып бастым соң? Беренчедән, без аның белән иҗатташлар, икенчедән якташлар, өченчедән дуслар. Мин хәзер сәхнәгә үземнең дустымны Илгиз Закировны чакырам. Кадерле дуслар, biz iki республикада туганбыз. Ул Татарстанда, мин Ирак Башкортстанда. Шуңа да карамастан без күрше малайлары, дөресрәге күрше авыл малайлары. Безнең авылларыбыз Сүн буена урнашкан. Минем авылым Сүннең тик ягында, аныкы Сүннең бу ягында. Безнең авыллар күренеп кенә тора, 3-4 чакрым гына. Biz бергә уйнап үстек. Алар Сүннең бу ягында уйныйлар иде. Без Сүннең теге ягында кайчакта сугышып та ала идек. Айыш малайлары безне Шәммәт, Шәмси Мөхәммәд дип безнең авыл малайларын мыскыл итеп кычкыралар иде. Без бик гарлана идек. Ә без Айыш малайларына Айыш каткан кайыш, Айыш каткан кайыш дип мыскыл итә идек, ни дип. Исеңдәме? Менә күрәсез, әллә bir Сүннең суын ичеп үскәнгә, әллә инде bir җырлар тыңлап үскәнгә, без икебез дә шушындый шибәр булганбыз. Икебез дә таза, икебез дә дастын, узын буйлы булганбыз. Икебез дә талантлы, икебез дә әйбәт. Һәм безнең сөйләшүләребез дә бер төсле. Бедәүдәбез актаныш чагыннан. Менә бу малай, менә бу малай Айышныкы диде инде, мин үдем Шәммәтнеке. Без бер нәмәгә дә карап тормайбыз. Язабыз, иҗат итәбез. Шуңа күрә без бик шат бу кичәдә катнашуыбызга. Мин әле берничә сәгатьлек кенә үземнең Илгиз дустыма вакышлап бер шигырь яздым, сезгә шуны җиткерәсем килә. Илгиз әле аны белми. Дустым Илгиз Закировка, күңелең шул кадәр моңны каян гына тапкандыр. Мөгаен сине дә әнкәң Сүннән алып кайткандыр. Икебезгә бер моң безнең, без Сүннең ике яры, гел җыр гына, гел моң гына, Сүннең һәр ике ягы. Минем шигырь, синең көйләр, җырыбызның пар аты. Сүн исемле гүзәл җырның без бит ике канаты. Әҗргә пар канат кирәк, ошмый ул пар канатсыз. Сүн буенда туган җырлар була алмый талантсыз. Серле бер моң яши анда, Сүнебез тирәсендә. Моңлы җырлы булыр өчен туарга кирәк Сүндә. Сез дә моңлы булачаксыз, Сүн буенда тусагыз. Менә безнең Илгиз кебек Сүн малае булсагыз. Сез дә дуслар Илгиз кебек моңлы җырлы булыгыз. Башка чакта үзегез дә Сүн буенда туыгыз.
Ilgiz dос, seni halkыбыз bilä, күбрәк җырлар аша, иҗатың аша белә, ләкин менә үзеңне бик күреп белмиләр, ишетеп белмиләр. Минем сиңа берничә соравым бар иде, әгәр мөмкин булса, бирегә исәплим. Ilgiz, синең беренче җырыңны кем җырлады? Хәзер Роберт әйтәм аны. Мин абый түгел, нинди абый булам? Юк, абый диләр. Беренче җырымны минем Газнур Фарухшин башкарды менә сезнең алда җырлап киткән. Ул минем якташым. Мин аның тавышына армиядан кайткан җылны бик сокланып тыңлап, ул әле актанышты эшлидер. Менә шуның тавышына микипан китеп инде. Их, мин әйтәм, аңа да шундый матур җырлар язсаң иде дип. Менә беренче җырым инде ул. Саубуллашу булды бугай. Аннан соң Киркәл таулары актанышым. Һәм мин тора-тора җырлар матур чыга башлагач та инде шу җыр язу хезмәтенә күчеп, яңа җырлар тудыра башладым. Тагын профессионал җырчылардан кемнәр җырлый синең җырларың? Ул җырларны инде минем җырларымны Әлфия апа алды, кайбер җырларны. Бүтән артистларда гел Илгиз яңа җырларың бармы, яңа җырларың бармы дип сорап кантыралар. Кем җырламады? Әлегә. Белмим. Белмәсәм. Яхшы. Иң әйбәт башкаручы кем синең җырларың? Ул һәрбер җырчы инде үзенә бер төсле башкара. Җырны бер мәртәбә җырлагачтан, аны бүтән җырчы җырламасын өчен ки ул җырчы аңа үзенең бүтән ишендәге күңелен салып җырлый җырны. Кеше тыңлагачтан икенче җыр җырлаганда ул икенче төрле ишетергә может. Һәр җырчының үзенең моңы бар. Кемгә беренче җырны башкара бирәсең, яңа җырны, ул кеше әйбәт башкара тиеш, ул шарат тиешен җыр инде. Сиңа кайсы тамашачы якынрак, Казанныкымы, Чаллыныкымы, әллә авылларда яшәүче тамашачылармы? Тамашачы безгә авылда да әйбәт тамашачылар бар. Казанныкын әйтермен, Казанныкын әле соңрак. Чаллыда яшьләр күбрәк инде анда концертлар, яшьләр карыйсын залга, яшьләр утыра. Чаллыда менә Казанда яшьләр дә күренә, урта буын кешеләр дә һәм зур кешеләр дә күренә. Зур дигәнең кем? Зур начальниклар дисең. Начальник түгел. Апалар, абыйлар утыра мәсәлән. Казан тамашачылары бик әйбәт тамашачы. Минем бер-ике концерт кылган бар. Монда бик җылы кабул иттеләр. Миларга шат. Шундый менә хәзер карап торасың, хөрмәтләп бөтен залны тутырып килгәннәр. Рәхмәт сезгә. Илгиз әйт әле, син кайсы шагыйрьләрнең сүзләренә яратыбрак язасың җырларыңны? Ул шагыйрьне инде аерып әйтеп булмый. Шигырь кулга килеп кергәчтән барып карыйсың, алып ул шигырь үзе җырлап торырга тиеш. Аңа икенче җыр моңны гына бирәсең дә, шигырь җыр булып турырга тиеш. Әнә кайбер шагыйрьләр китергәндә пашкалап җыр яз дигәндә, ничек кешегә язасың инде? Ул шигырь җырлап тормагачтан. Җыр тексты җырлап торырга тиеш. Мин инде иң яраткан шагыйрем Роберт Миңнуллин дип әйтерсең дигәнем. Сезнеке бит инде кистерелә. Аласың шигырьне, сезнең җырлап тора инде, как җыр сымак. Ярый, мактама кирәк. Һәм бүтән шагыйрьләрне кыла. Аерып әйтеп булмый һәр кешендә. Илгиз әйт әле, син үзеңнең кечкенә ыштансыз малачагыңа кайтып киләсең киләме? Ныштан булгандыр инде малачагында. Ыштан сөрмәмзер. Шулай да менә авылга кайткан сайын ул сын буйларына төшкәчтән әйтеп биттек дә ни дип, әрәмәдә дип. Алар шәмәтләр безнең анда карлыган әрәмәсе бар. Сез иң беренче чыгып шунда сез аласыз инде аны, карлыганны. Сезгә калмый ул. Безнең җыраграк аларның 1 генә километр, безнең 3 километр барасы бар. Менә шунда барып гел урымен дигәндә сукмаклар бар анда, беләсез безнең йөргәндә. Таныш сукмаклар, күл буйлары анда кәкре күлләр диләр, балык тутырган. Һәр нәрсәгә кайтып аяк тидерәсе килә, һәр нәрсәне ул зурайга барган сайын күңел ничкәрә бара. Якын инде туган якларның. Илгиз, син авылыңа кайткач, Аешка кайткач, шушлай матур итеп Казанча сөйләшәсеңме, әдәбичә, әллә Аешча үдебезчә генә сөйләшәсең? Яшермим аны. Бер сөйләшеп киткәндә Казанча сөйләсең, без дип сөйләсең, бер сөйләшеп китәсең дә, без дип башлыйсың, бармы килми дип. Маллар белән очрашканда инде аны китә инде, гел үзебезчә. Шулай була инде. Илгиз, җыр сиңа каян килә, кемнән килә, гаиләгездә кемнәр җырлый иде сезнең?
Аны әйтеп китәм инде. Минем әти мәрхүм Талианда бик матур уйныйдыр. Ул яшьлегенә китеп барды дөньядан. Яни менә быел гына китте дөньядан 70 яшында сентябрьдә ул клубта эшлидер. Мин бәлек чагында көн сайын мине алып чыгалар клубка. Анда бер иске генә Талиан бар, хромка. Шунда мин гел аны кычкыртып утырып, шунда көйләр килеп чыкканнар инде 4-5 ягында. Яни мәрхүм бик матур дип җырлыйдыр безнең. Әти дә менә алардан килгәндер дип уйлыйм инде. Хәзер гаиләгездә кемнәр җырлый? Менә һәр гаиләмдә минем иптәшем Сания шунда залда утыра кыз белән. Ул да җырлый. Мин аны үзем җитәкләгән ансамбльдән табып алдым. Шунда өйләштек, ансамбльдә җырлады ул. Кызым Табып алдым дигән ничек табып алдың син? шунда ул участница ансамбльдә инде әйткәндә. Катнашучы. Шагандыр инде. Шуннан өйләнешеп, дөнья кырый бердек. Улыбыз туды, Илнар, улым, ул җырлый, бүген җырлар ул. Һәм кызым Гөлназ, әнә әнисе булып утыра, карап торам да. Әнә без кызым иде. Илгиз, син Чаллыда энергетик мәдәният сараенда озак еллар буе музыкант булып эшләдең, баянчы булып эшләдең, ансамбль җитәкчесе булып эшләдең. Анда инде 10 елдан артык миңа калса яшьләр кичәләре уздырайдың, гел кызлар арасында, яшь кызлар арасында Соня бер сүз дә әйтмәйдем анда. Юк, минем характерым түгел. Соняның характеры андай түгелме, синекеме? Без икебезгә тугрыклы кешеләр. Яхшы. Синең Әнисе исемле бер җырың бар, ләкин хатының Соня исемле. Ул нинди җыр? Кемгә багышланган ул? Әле ул мин Соня өйләгәндә әнисе юк ул. Аны шигырын мәрхүм шагыйрь Маршал Гыймастинов бирде. Аның бер яраткан кызы булды микән, бер шулай шаир әйтеп киткән ул. Моны җыр язал дип. Шигырь ошагышта мин яздым инде әнисене. Яхшы. Бу җырны җырлап китәрбез әле. Иң әйбәт җырың кайсы җырың синең Илгиз? Ну, үзең иң яраткан җырың инде. Ну, иң яраткан җырымны мин үзем дә яратып җырлыйм, кеше дә башкара. Ул бултыр беренче урынны алган. Җыр 93-тә. Әнкәйнең дугалары дигән җыр булгандыр. Шулдыр инде. Рәхмәт. Илгиз дустым, сиңа бөтен тамашачылар исеменнән озын гомерле җырлар язуыңны телибез. Үзеңә дә озын гомер телибез. Җырларың һәр вакыт яңгырап торсын, халык арасында, шушындый залларда. Хәзер кемгә сүзне бирәбез? Рәхмәт Раутове, теләкләрегез өчен. Син дә шулай шигырьләр язып тор. Аны шигырь язгач мин җырын язармын. Яхшы. Взаимно булыр. Кунакка шакара каршы. Ай. Хәзер сүзне менә улым дип әйткән миннар. Әле бәлки генә 3нче класста укый гимназиядә бер җыр җырлап китсен әле. Агыйдел Саловна дигән җыр. Хәзер Qamışları, Ağidil'nin bir suluğu, Güngelim sağışları, Ağidil yarıdı suları yırak gider, yazı gitken nazlı gülley, Güngelim seni güder, Ağidil yarıdı suları yırak gider, yazı gitken nazlı gülley, Güngelim seni güder. Ağidil qadağa, qış qanadı
İlnar İlgizovich Zakirov. Bek zo'r rahmat İlnar. Hürmetli dostlar, elimizde İlgizning tuğan tomaşaları bik köp, yartı aqtanish, yartı zalını bilep otura. Sahnenin ortunda da bik köp. Şoňa göre İlgizning tuğanları şıgış yasawına devam eteler. Hazır sahnege İlgizning ılı apasının ılı kızı çıga, ol 9-njy klassa gına okuwuna karamasdan bik mınglı tawuşly Sirine isimli Sirine Islamova. Robert Mingmurlin fikrine İlgiz Zakirov musikası Aktanışım. Ağaydın de yüzüstü, sününde su biresin. Bu şekil
ko'ngilga o'zagayim tug'an yo'q deb oqtanish deb üzülür oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga oqtanishni yaratmışar gitmey bizden bir kimde onları yaşayonlar oqtanışsız bir günde o'zagayim tug'an yo'q deb oqtanish deb üzülür oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga o'zagayim tug'an yo'q deb oqtanish deb üzülür oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga bizning işin qadrli ul tağında dağı bir qat üsteridim şu laqtanış yolunda o'zagayim tug'an yo'q deb oqtanish deb üzülür oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga o'zagayim tug'an yo'q deb oqtanish deb üzülür oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga oqtanishim tug'an yog'im qarshaq yoqin ko'ngilga Sirina Islamova. Bizur rahmat Sirina. Hurmatli do'stlar, konsertimiz davom etadi. Endi haliga oqtanishlar bitib turadi. Qozon shaharlari Ilgizni salamlaydi. Sahnada Tataristonning ot qozongan artisti Ferdinand Salaxov. Şeygi kişte şıgan bunlarga İkevgine yürgen birlerge Ul vaktlar kaldı iken kıysun İndi sağınıp kına silerge Ul günler yürekte yaratıp yaşağı kıyında rahatta Ul günler yürekte yaratıp yaşağı kıyında rahatta Yanlar maşifa bula üstü Şişmelerge qarab muңaysam Kavuşuğa bulan ümitlerim Yanaralar seni uylasam Uyalıyımın, uylanam, mınglanam Yüreğim türende göz anlap yuvanam Yalğız gına kişki bunlarda Yürmez idim eşim boşmasa Yüreğimde yanlan
dostlar, bek zor rahmet. Jırçılarımız bek köp. Aqtanış yağında bek köp jırçılar tuğan. Barız Ferdinand Salakov. Aqtanışta bek köp yılğalar var, bek köp sular var. Şoňa görä alarnyň sularyny işe bitirip gene bolmay. Şol yılğalarnyň sulary maň bolup gitedir indi. Şoňa görä häzir sahnäge tagyn bir at kazangan artistimizni çakyrabız. Sahnede Hanavi Şaldullin. Hanavi Ağa Şaydullin. Aktanış tugan ýagym. Tambury turgaylar jyry, kiň kırlarna uýata. Şol kırlarda bizniň ýaşlyk ýalkyny duýnata. Aktanış tugan ýagym, ey güzel tuğaylarım, sinde tuğup sinde kaldı, in taktı tuğaylarım. Sinde tuğup sinde kaldı, in yaktı kıyallarım. Altın başaklar dingezi, şaykalan azı jilde. Biz barmınca çaykalan arnıbe. Aktanış tugan ýagym, ey kümüş agidelim, sulak idil buylarda, sigenim ýaşimini. Sulak idil buylarda, sigenim ýaşimini. Raklarına gitti Aktanışımның qanı. Yaşlık hizmet jüri bilen Qolda miziganı. Aktanış tugan ýagym, ey güzel tuğaylarım, sinde tuğup kanat yarada, iň tatly hıyallarım. Sinde tuğup kanat yarada, iň tatly hıyallarım, iň tatly hıyallarım.
Чулпан Закирова. Бик зур рәхмәт, Чулпан. Хөрмәтле дуслар, хәзер чыгачак җырчыбызны сезгә әйтеп торуның кирәге дә юктыр инде. Әйтеп тә тормыйм. Үпкәләсә әйдә, үпкәләсен. Каршылабыз дуслар, Бәйрәм ансамблінің хуҗабикәсе Хания Фәрхи. Кадерле тамашачылар, бүген шуның хәтле шатлыктан күңелем таша. Үзенең җырлары, моңнары белән үзенең бүгенге мәҗлесенә күпме җырчыларны, күпме дусларын, күпме туганнарын, күпме тамашачыны җыйгансың, Илгиз. Рәхмәт сиңа. Хәзер дуслар, сезнең игътибарыгызга Илгизнең өр-яңа җырын тәкъдим итәбез. Чаллы шагыйре Нәкиб Галимов сүзләренә язылган җыр «Кайда син, насип яр». Кайда син, насип яр, кайда син? Нигә соң син һаман килмисең? Килдем сөйгелем димисең? Әйтәле син язмыш, әйтәле. Кайчан соң сукмаклар кушылар? Мин көтәм, тик куркам, ялгышыр ярым дип, керер дип читләрнең кушына. Мин көтәм, тик куркам, ялгышыр ярым дип, керер дип ятларның кушына. Кайда син, насип яр, кайда син? Байларда адашып йөрисең? Әллә соң янымда булып та? Әллә соң син һаман күрмисең? Әйтәле син язмыш нигә соң? Язмышларның бирдең төрлесен. Кайчанга, кайларда ничә җәй көтәсең? Әйт инде, ничә җәй көтәсең? Кайчанга, кайларда язмышлар очрашыр? Әйт инде, ничә җәй көтәсең? Кайда син, насип яр, кайда син? Сабыр ит, ашыкма, ялгышма. Күпләр бит ашыгып, ялгышып, үпкәләп яшиләр язмышка. Әйтәле син язмыш, әйтәле. Кайчан соң сукмаклар кушылар? Мин көтәм, тик куркам, ялгышыр ярым дип, керер дип ятларның кушына. Мин көтәм, тик куркам, ялгышыр ярым дип, керер дип ятларның кушына. Кайда син, насип яр, кайда син? Кайда
ızasın. İlgiz Zakirov. Buyurun, sizga dostlar. Ko'ngillarga kirgan kuz mungi unutulganda dovga suygan yorlar dunyo mashaqqat uy to'la ukkalasang ayda ukkala deb qo'ylar bilan to'lama so'nglabgina kelgan g'aziz yor ko'z yoshlarim gina bo'lib qol ukkalasang ayda ukkala deb qo'ylar bilan to'lama so'nglabgina kelgan g'aziz yor ko'z yoshlarim gina bo'lib qol Bizning suyu tağlıdır Ümidilendirmez güzelim Niga kiragimde soğulap kelgen bəxet Tuza olmaz kibik yüreğim Ukkalasan ayda ukkala Kibaylar bilen tüleme Diyor Göz yaşlarım gene bulup kal Ukkalasan ayda ukkala Kimaylar bilen tüleme Soğulapına kelgen gazi diyor Göz yaşlarım gene bulup kal Yaktı yıldızı bulup, sınlap kana balkıp Bu süyüden yandı batıldı Üzgülene üzel, tek bir güne kürek Ya Hudayım gelişi sabırlı Ukkalasan ayda ukkala Dip baygılar bilen tüleme Sullapına kelgen gazi diyor Göz yaşlarım gene bulup kal Ukkalasan ayda ukkala Dip baygılar bilen tüleme Sullapına kelgen gazi diyor Göz yaşlarım gene bulup kal Yaşlarım gene bulup kal Ukkalasan ayda ukkala Bir bayılar bilen tüleme Soğulapına kelgen
Gözlerim gene bulup kal. Ukkala sen ayda ukkala. Haniye Ferdi, üzerinin dostları bilen. Haniye Ferdi. Рөхсәт итегез. Илгизнең сәнгатькә берничә аяк баскан елларында, 70нче елларның ахыры, 80нче елларның башында Чаллы шәһәренең энергетик культура сараенда бу залда утыручы Шамил Зундарович Закиров җитәкчелегендә ул вакыттагы үзешчән җырчылар исеменнән Илгизне бүгенге бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Мин шул ул вакыттагы ул чорны җырчыларының бер вәкиле буларак бүген Илгиз Закировның Роберт Миннуллин сүзләренә язган «Соңдыр шул, соңдыр» җырын сезгә бүләк итәм. Tilmirib bitikan, yaşlıklar öteken, unutkan sığdır, seni mine köpüden, unutkan sığdır, sığdır şul sığdır, yanlışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Yanatkan sığdır, sığdır şul sığdır, yazışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Seni mine köpüden oyalamaysan da Ulda oylamaydı oyalaysan da Oyalamaysan da Sığdır şul sığdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Oyalamaysan da Sığdır şul sığdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Sağınmaysandır, sağınsan əgər, Kirgələr idi bir türlü xəbər. Sağınmaysandır, sığdır şul sığdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Sağınmaysandır, sığdır şul sığdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Atlas İslamov. Kart jırçı dostlarından birisi Güldaniye Hayrullina. Hörmətli tamaşaçılar, менә Булат безне Илгиз белән иске дуслар дип таныштырды. Бу минем өчен бик күңелле,
Çünkü halk dilinde şunday maqal var. Bir eski dost, iki yana dostunu alıştıradilar. Bugün men sizge İlgiz Zakirov'ның bir neçe jırын başqarman. Hazır başqaracak jırımны менә мен үзем Salavat jırlawında yaratıp tыңлыйм. Bugün инде Salavat аны миңа ышанып тапшырды. Sara Бекқыл. Güzel Sara Batır Bekqıl ismini yürüte ağılım. Şul ağılını sağınıp kayıtam, yaman sular her yılı. Şuşma boyu erremeli, onda sayrı sandıgaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Şuşma boyu erremeli, onda sayrı sandıgaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Eremesi oşa ütem, şomırtın ağızıtem. Ayrılğanğa küpte tügün, avuşularını kütem. Şuşma boyu eremeli, anda sayrı sandıgaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Şuşma boyu eremeli, anda sayrı sandıgaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Sara Bekqıl şişmeleri şiltirep ağayken. Sağnularımı dereli, şul şişme sığın istem. Şuşma boyu eremeli, onda sayrı sandıgaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Şuşma boyu eremeli, onda sayrı sandıgaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Eğlenemde şunda koytam, üzülüp sağıngaş. Üzülüp sağıngaş. Üzülüp sağıngaş. İlgiz Zakirov'ның Hanif Husnullin şiirine yazılgan jırı Avılım uramları. Dalları şavlı jillerde kili kuruşukin. İminin kılgan avım, imin kırgan şiirim. Unutma olmayım, unutmayım avılım uramların. Kadir buylap Iraklarga sızıla kırganların. Unutma olmayım, unutmayım avılım uramların. Kadir buylap Iraklarga sızıla kırganların. Uzitip yaşasam da men ilimnin başka ayağın. Avılımda gün Irak küptemli balaşağın. Unutma olmayım, unutmayım avılım uramların. Kadir buylap Iraklarga sızıla kırganların. Unutma olmayım, unutmayım avılım uramların. Kadir buylap Iraklarga sızıla kırganların.
gün seni unuta olmayım unutmayım ağlam uğramların heptir buylap Iraklarga suzılatırganların unuta olmayım unutmayım ağlam uğramların heptir buylap Iraklarga suzılatırganların heptir buylap Iraklarga Denge uğram buylap, serle uylar uylap Jintaklaşıp birge yırsaq da Elle unuttum bir güneş bulup Eytir sözüm kaldı yürekte Eytir sözüm kaldı yürekte Elle unuttum bir güneş bulup Eytir sözüm kaldı yürekte Sözüm aldı yürekte Bir ışırarsın deyip Gözlerinden sıyıp Bik sağındım sıyla deşerge Yüreğimde yürüdüm Unut bir şairgem Ey dolmuşa kalgan sözümle Ey dolmuşa kalgan sözümle Unut bir şairgem Şol tüzümlük bire yaşargem Şol tüzümlük bire yaşargem Denge uğram buylap, sirle uylar uylap Jintaklaşıp birge yırsaq da Elle unuttum bir güneş bulup Eytir sözüm kaldı yürekte Eytir sözüm kaldı yürekte Elle unuttum bir güneş bulup Eytir sözüm kaldı yürekte Sözüm kaldı yürekte Şol tüzümlük bire yaşarga Şol tüzümlük bire yaşarga Rezida Akbarova Tuhvatullina Bek zo'r rahmat. Hurmatli do'stlar, konsertimizning ikkinchi ilishini davom etamiz. Hozir sahnaga birigizga da belgili bo'lmagan jirchimizni chaqiram. Oqtanishdan ham ilgizdan qola bu kishimizni bir kishida bilmayali. Rahim etib qarshi oling'iz Ilgizning bir tug'an o'g'li opasi Loiza Islamova. Siz hürmetli tomoshachilar, Yemli Ağidil, Bidret Allısın boylarından, Moңlı Oqtanış halkından sizge köp selamlar alıp geldik. Şuşu matur zalının sizning müleyimizlerigiz bilen tolup turuğu, bizning için ulu kuvanış hem zor şatlık. Demek siz, inimiz Ilgizning jırına bir taraf tügül, onun icatını yaratasız, onun jırları sizning yüreklerigizge ötüp kirip, tağın sizni bugün şuşu zor matur beyramge jırtınlarga jigan. Biz enkeyning biş şatlığı idik, biş kıygısı bulduk koşakta. Biz gailede biş bola üstik. 4 malay hem min. Ilgizning de tuğandan birle özüm qarab üstürün desem de yalgış olmaslayıp Ilgiz. Indi ol
тиге ыштансыз малай, тәпи басы башлау белән минем итәгемә ябышып, апа патитыйнат дип җылап йөри башлаган иде. Ул вакытта аның патити дигәне патефон иде. Безнең өйдә патефон бар иде. Шул патефонның ничә өелгән пластинкалары, шул пластинкаларны көннәр буе әйләндереп мин аңа патефон тыңлата идем. Менә шул вакыттан инде аның шушы иҗатының башлануы булгандыр. Без шулай бергәләп, тату җырлап, яшәп гомер иттек. Менә шушы вакытларга килеп җиттек. Безнең инде абыебыз бар иде, ул 2 ел элек вакытсыз үлемне безнең арабыздан алып китте. Мин хәзер инде Илгизгә апа гына түгел, абый да, әни дә, апа да. Менә шуның өчен мин сезгә, хөрмәтле тамашачылар, һәм шушы бүгенге Илгизнең җырларын халык күңеленә барып җитәрлек итеп башкарган барлык хөрмәтле артистларыбызга, җырчыларыбызга һәм кичәне оештыруда катнашкан барлык спонсорларыбызга, Роберт абый сезгә һәм туган җирләребездән еракта яшәгән, Илгизнең җырларын радио, телевизион аша тыңлаган барлык татар халкына зур рәхмәтләр белдерәм. Аyrılганнар кабат кушылсыннар, миләш чиләкләрен тыңлагач, таныр сине күпләр җырың аша. Авылым урамнарын җырлагач, үз халкыңны сөеп, аның өчен киеп, яшә энем туган ягыңда. Халык күңелләрен тибрәтерлек җырлар ясин энем тагында. Әнкәйләрнең изге дугасыннан аерылмасын синең җырларың, җырласыннар üzülеп сагынганнар. Жылытсын ул татар үйләрен. Энем Илгиз, синең иҗатыңда тагында зур үрләргә ирешүңне, гаилә бәхете һәм озак яшәүңне, шулай ук сәламәтлек телибез. Сезгә тамашачылар, зур рәхмәт барыгызга да. Шулай һәр вакыт Илгизнең тамашачылары, заллары шушы мөлаем йөзле тамашачылар белән тулып торсын. Аның җырлары сезнең ишегездә дәрт, тормышыгызга ям истәсен. Сәламәт булыгыз. Сәламәт булыгыз. Хәзер Илгизнең җырларын җырлап үтербез. Бу җырны безнең арадан вакытсыз киткән әтимә, әнимә һәм абыемның якты истәлегенә багышлыйбыз. Әтием истәлеге. Газиз Пашапов сүзләре.
Vaqtlar gitni көңілден Әлі болсаң кей орынсыда Бір башында біздің қадірлік Жер үстіне yazılar келген сайын Жеңу күллеріне түрініп Пилоткасын қырын салған келіш Әти қайтыр кедік тіріліп Әттейім бәғірім Сен қайтырсың кедік тіріліп Әттейім бәғірім Сен қайтырсың кедік тіріліп Сен қайтырсың кедік тіріліп Әти қайтыр кедік тіріліп Бар ол сен ізлеген кіші, бар. Бар ол сен ізлеген кіші, уақыт ерақтағына Табарсың қиялларыңа, тек тоғыры болсаң ғына Бар ол сен ізлеген кіші, бәлки якындарыңа Тек табылмай ізлегендер, яшьлік таңындағына Күткен шағындағына Бар ол сен ізлеген кіші, бәлки якындарыңа Тек табылмай ізлегендер, яшьлік таңындағына Күткен шағындағына Бар ол сен ізлеген кіші, бар тек ерақтағына Үміттің ізіп сіріңні, шешімә тек ятқағына Бар ол сен ізлеген кіші, бәлки якындағына Тек табылмай ізлегендер, яшьлік таңындағына Кеткен шағындағына Тек табылмай ізлегендер, яшьлік таңындағына Күткен шағындағына Бар ол сен ізлеген кіші, бар ол тегі шаңғына Ол өзі бәсіне ізілей, ұшырата алмайғына Бар ол сен ізлеген кіші, бәлки якындағына Тек табылмай ізлегендер, яшьлік таңындағына Күткен шағындағына Бар ол сен ізлеген кіші, бәлки якындағына Тек табылмай ізлегендер, яшьлік таңындағына Күткен шағындағына Күткен шағындағына Луиза Исламова. Бик зур рәхмәт, Луиза.
Muhterem kardeşler, hürmetli tomoshachilar, qadrli yoktaşlar. Biz oktanışlılar bugün bu kişide ikilete şatlıklı hisler kişiremiz. Çünkü Respublikamızın boş kalası Qozonda kuşu atma içindegine rayonumuzun iki körnekli sanat işliklisine bağışlangan zor konsertler uyushtirildi. Birincisi anın atma başında Duşanbe günü Galiaskar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatrında halkımızın yaratkan jarçısı Rossiya Federasyasının at kazangan Tataristan Respublikasının halk artistkisi yoktaşımız Alfiya Avzalovanың benefisi ötkərildi. İkincisi indi mine bugün huşu kurkam zalga biz bugün kadirli yoktaşımız kompozitor İlgiz Zakirovның icad kişesine jinaldık. Elbette bu iki vakıga Oktanış rayonu halkı көңілінде zor gururlu hisleri uyatır. Hem Oktanışımızның donun usturuga tağında zor öterge çeser deyip şanıp kalabız. Biz bugün kadirli yoktaşımız, dostumuz İlgiz Zakirovны bugünkü beyram bilen onun turmuşundagı en istelikli günlerinin birisi bolgan icad kişesi bilen Oktanış rayonu hakimiyet başlığı, rayon совeti prezidiumu, barlık yoktaşları Oktanışlar isminden ihlas köngülden tebrik etemiz. Ona gelecekte de kuruşta nıklı selametlik, gaile vakiti, yona icad umuşları tilep kalabız. Hem bugünkü bayram bilen İlgiz Zakirovны tebriklep, barlık Oktanışlar isminden soňgy wagtda Oktanışның simvolikasına aylanıp bargan Oktanış tübeteyi hem bir suutqış bilen böleklibiz. Oktanış, mağlum bulganca Respublikamızның, ilebizning Tatar ilinin en çittagi rayonlarının birisi, ol Başkırt çiginde, Ağaydil boyunda, Ak boylarında, Sim boylarında, tabiatның en güzel orunlarının birisinde ornaşkan tibek. Bu rayon, bu tibek, milletimizin tarihine ılık harfler bile yazarlık şahıslar köp berdi. Bu temayında Oktanışның historisine ikinci kişimiz bağışlanır dep öyleymiz biz. Bugün mine şunday şahıslarның birisi ol İlgiz Zakirov. İlgiz Oktanışның da en matur orunlarının birisi bolgan Oyuş avulunda Jamal apa bilen Timir Şayık abilarının gailesinde dünyaga kela. Аңа İlgiz dep isim koşalar. İlgiz özü әллә кая илләр әле гизелмәде, гизәр олаларны. Аның җырлары, моңлары шын татар яшәгән бөтен дөньяны гизде. Мин үзем инде җыр буенча белгеч түгел, İlgizның җырларын, моңларын мин мактарга җыймыйм. Алар аңа мохтаҗ түгел. Аны мына халык үзенең менә монда утырган халык, милләттәшләребез аңа үзләре бәя бирәләр. Минем әйтәсе килгән фикерем шул, İlgizның иҗаты әле үсеш юлында. Һәм мин нык ышанам, аның иҗаты дәвам итәчәк. Чөнки аның яшәеше, тамырлары җиргә, авылга бәйле. Безнең авылда аннан башка сабантые узганы юк. Ondan başka bizim avulda pişen işlengeni yok. İlgiz her vakit avulda kayta yardım ete tuğanlarına avul işlerin jir jimirtip işli, siyinip, jem tabıp, matur etip işli, matur etip yaşayayım. Şuna göre de benim kavatlap aytasım kile, onun tamırları nık, jirge birikken kişinin onun icadı üzülmeyecek. Biz avuldaşlar isiminden, Oyuş avulu halk isiminden İlgiz, alдағы icadında zor oңышlar, nıklı selametlik, simya vakıtı saniya birgelep sizge
Hem ulu baqıt dileymiz. Baqıtlı yaşagız. Barlık avuldaşlar, Ayış avulu halkı iseminden kichkina bölagimiz var, İlgiz onu kabul etip alsan idi. Zor rahmat. Bilagız. Bek zo'r rahmat aqtanışlar. Rustam Zakirov. İbik sağlamam dip gittim avludan. Ekil var bir sağına. Sin kaldın şulanda, sağına şulada. Sin ömür idisen sağına. Sin kaldın şulanda, sağına şulada. Sin ömür idisen sağına. Ağırlık gördün sin, baksana tüzdün sin. Kişerdin migene kılsakta. Bigrekler sikimler, nefsinin şekiller. Yaşidin gelsin uçakta. Bigrekler sikimler, nefsinin şekiller. Yaşidin gelsin uçakta. Melim uşağımı yoksana şuşağımı. Senin yaşağını sağına. Yabık işikler, koydanım nişikler. Eniyim seni yaşağına. Yabık işikler, koydanım nişikler. Eniyim seni yaşağına. Eniyim seni Bizde bölüm hem şalayık İlgiz abiga da bu jırını biz bağışlıyız. Birge mektep yıllarında okup, oynap, şayarjıp üsken sabaktaşlar için başkarıla bu jır Necip Batyarov sözlerine yazılgan İlgiz Zakirov muzikası sabaktaşlar, birge sabaktaşlarını iske düşürüp oturğız balalık yıllarına kaytıp. Ötüp barsa da yaşlık yılları, kadirde aman mektep yılları. Uçraşularga eydi gülünü soğulmayken yaşlık yılları. Ul yıllar indi babatlanmasılar, kadir faydası
faydasız Ey sabahtaşlar faydasız fayda Şavgır gülüşüp Uynap gülüşüp Uqıgan şahlar Faydasız fayda Şavgır gülüşüp Uynap gülüşüp Uqıgan şahlar Her gün diyerlik urşaydı Her bir şaklığını bulşaydı Mengige şulay Dostlukta dolup Tırsın yaktırıp Dişaydı Hislerge düşüp Sağındırasız Ey sabahtaşlar Sağındıragın Şavgır gülüşüp Uynap gülüşüp Uqıgan şaklar Sağındıragın Şavgır gülüşüp Uynap gülüşüp Uqıgan şaklar Ayırsalarda Turmuş yolları Yırak balsa da Mektep yılları Uçraşularga Eydi gülünü Suğun miken Yaşlık oyları Bu yıllar indi Bağlanlanmasılar Kadir faydasız Ey sabahtaşlar Faydasız fayda Şavgır gülüşüp Uynap gülüşüp Uqıgan şahlar Faydasız fayda Şavgır gülüşüp Uynap gülüşüp Uqıgan şahlar Rüstem Zakirov. Men sağdan üstügül Arşanıqı familiyasıyla yine bir. Rahmet Rüstem. Hürmetli dostlar, sahne ortasında әлі бик көп жырчыларыбыз сахнеге шығарға тұраlar. Қазір мен бик тә қуанып, һәм ғұрурланып, өзіміздің көркем һәм гүзәл жырчыбызны сахнеге шақырам. Татарстанның ат қазанған артисті, Musa Jalil премиясы лауреаты һәм Татарстанның халық жырчысы, мұнысын Milli Meclis tarafından verildi. Gülzada Safiyullina. Илгиз дигәч, bir-ике сүз әйтми булмый. Илгиз ул тоташ моңнан тора. Моннан 10 ел элек, әгәр дә менә шушы опера театры сәхнәсендә Илгиз Закировның, композитор Илгиз Закировның иҗат кичәсе була, иҗат концерты була дисәләр, бәлки әле күпләр ышанмаган булыр иде. Мин дә ышанмас идем. Чөнки ул вакытта безнең талантлы, моңлы композиторларыбызны Арслан Батыршин, Зиннур Гыйбадуллин һәм тагын бик күпләрне үзешчән композитор дип, үзешчәннәр дип мәсхәрә итеп, ярлык тагып, кимсетеп йөрттеләр. Һәм нинди генә матур җыр язсаң да, нинди генә моңлы көй язсаң да, халкың ул көйне гомер буе җырлап, халык җырына әверлерлек җырлар булса да, бер вакытта да ул кешегә консерватория тамамлап, композиторлар союзына кирмәгән булса, композитор дигән исем бирмәделәр. Бүген ул минем иң яраткан җырларымның берсе. Бу җырның сүзләрен инде мәрхүм булган шагыйрь Марсель Гыймазетдинов язды. Музыкасын композитор багышлыйм. Әйләнеп
Кайт әле авылга. Җырлап бетерделәр. Миңа иң матур җырларның берсе калды әле. Бу җырны бер тапкырда юк сәхнәдән. Гел ишемнән генә килеп җырым. Менә бүген сезнең алдыгызда Илгизнең бәйрәмендә шушы җырны җырлап карамакчы булам. Ул моңлану дип атала. Сүзләрен шагыйрь Мустафа Нигъман язган. Yemli yazılar җиткәч, кызлар агып киткәч, зәңгәр күлдә акыш кагына. Җәйне мактаганда, юксыңнан чагында, шуклына килсә
Sahrelerge çıksam hayranlığına bağlam Sıklanamın kışlar tavşana Siyen yarım bilen, ikiz yarım bilen Nasip bulsaydı kavşarga Siyen yarım bilen, ikiz yarım bilen Nasip bulsaydı kavşarga Kendi yazılar jitkeş, buzlar ağıp gitkeş Sen her dilde bakış bağına Elle o kuşlarının kanatlarının alıp Bizim barın iken yanına Elle o kuşlarının kanatlarının alıp Bizim barın iken yanına Elle o kışlarının kanatlarının alıp Bizim barın iken yanına Elle o kışlarının kanatlarının alıp Bizim barın iken yanına Bizim barın iken yanına Azat Hüseyinov. Nişik taşlap gitim, nişik yalgız itim Sen boyunda üsken tağlarına Bala şişmelerde, bilmeyin işlerge de Başlap gide olmamalarını Gitsem tuğan yaktan, şitte beği tapmam Yaşarımın gülcanlı tilgelep Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizning haqda Bayınlarım bilen birgelep Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizning haqda Bayınlarım bilen birgelep Yılaşırlar indi, jırlaşırlar indi Min tallarga tuğan diyerlik Eğer gitsem alar, eyenkeler tallar Gideşekler mina yerim Gitsem tuğan yaktan, şiddeteki tapmam Yaşarmın gül canlı tilgelep Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizning haqda Bayınlarım bilen birgelep Doğup üsken şuşa, jirning min bir kışı Giderge dip kanat bağınmam Baylı sağışlarım, sağış şadlıklarım Jibermezler tuğan yağımdan Gitsem tuğan yaktan, şitte beqi tapmam Yaşarmın gül canlı tilgelep Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizning haqda Bayınlarım bilen birgelep Görsem tuğan yaktan, şitte beqi tapmam Yaşarmın gül canlı tilgelep Jırlayım tuğan yakta, jırlayım sizning haqda Bayınlarım bilen birgelep Bayınlarım
Bütün rahmet İlgizge. Baş yavuz İlgizinin icatın karşında, özünün karşında. Kadirli tamaşaçılar, eline siz Jırlım Tuğan Yokta degen jırını işittiniz. Bu jırının sözlerin Robert Mingdolin icat etti. Endi muzikasını bilgenigizçe bizning yoktaşыбыз, көрші ауыл егеті бірге толай тұрақта бір-бірмеде яшәгән Илгизнең беренче җырларын чыгарган вакытларында без Илгиз белән бергә тордык. Бер бүлмәдә. Менә аның ничек җыр язганын менә шунда күрдем мин. Композиторның нидән башланган менә шунда күрдем. Җыр гадилектән башлана икән. Гади булсаң җыр була, җырны халык ярата. Рәхмәт туганнар. Менә Илгиз синең иҗатың матур, тормышың матур. Рәхмәт синең иҗатыңа. Вакытыгызны алып тормыйм. Марсель Кемазитның сүзләрен язылган Илгизнең тагын да бер җыры Көт әле дисең. Рәхмәт тамашачылар, рәхмәт якташлар, Илгизгә рәхмәт. Кабат язларым килде, сөю язларым килде, сөю назлар канатында,
Süyü nazlarım güde Duymaz kuzlar serleşip Bitmez sözler sileşip Kırpazları dünya boylap Yürü süyüleşip Lay 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 Kırpazları dünya boylap Yürü süyüleşip Yazılar bulmayı süyüsiz Yazılar jitkaç süyersiz Süyüğümne yazlarına Alıp gülde diyersiz Bitmez sözler serleşip Bitmez sözler sileşip Kırpazları dünya boylap Yürü süyüleşip Yazılar yırakta, bağlar süyü yürekte Giyit bazlar şıbüter, kavuşlar yırakta Bitmez sözler sileşip, bitmez sözler sileşip Kırpazları dünya boylap, yeri süyüleşip Lay 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 Kırpazları boylap yeri süyüleşip Yeri süyüleşip Yeri süyüleşip زغلي العيون وداه سهم القدر خدني وشبكني معاه قال لي القمر زغلي العيون وداه سهم القدر خدني وشبكني معاه شغل العيون بحلاوته شبك القلوب بشقاوته 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 شغل العيون بحلاوته حلاوته شغل العيون كلمة مني كلمة منه نظرة مني نظرة منه قلبي قال لي إنه هو ده اللي بحس بيه كلمة مني كلمة منه نظرة مني نظرة منه قلبي قال لي إنه هو ده اللي بحس بيه كلمة مني كلمة منه نظرة مني نظرة منه قلبي قال لي إنه هو ده اللي بحس بيه Qadrli do'stlar, albatta
Бу очрашуда Илгизгә берничә үземнең җылы сүземне әйтеп китә. Күкләр еракта, күкләр олая, кешеләр шикелле аларда. Гомерләр юрасын, бәхетләр сырасын, күкләр без сөйгән ярларга. Күкләр без сөйгән ярларга. Кайларда йөрисең син хәзер кем белән, яшьлектә өзелеп сөйгән яр. Күкләр юраган бузын юллардан, гел бергә барырбыз дигән яр. Күкләр еракта, күкләр исәпле, аерып үтелгән елларны. Онытмас икәнни, күкләр без бергә, откан җырларны, моңнарны. Unutmaz икәнни, күкләр без бергә, откан җырларны, моңнарны. Без бергә откан җырларны. Зөһрә Шәрифуллина. Бик зур рәхмәт, Зөһрә. Хөрмәтле дуслар, Илгизгә бик күп хатлар килә, бик күп җырлар, шигырьләр килә. Ләкин менә бу шигырь бөтенләй икенче төрле. Чөнки бу шигырь Илгизнең үзенә багышлап язылган, һәм мин аны укып китмичә түзә алмыйм. Уятмакчы булсаң, халык күңелләрен телевизион бәйгесендә Әнкәмнең дугалары иң популяр җыр дип табылды. Әлеге җырның музыкасы авторы Илгиз Закировка багышлана. Сәния Әхтәмова. Юк. Гөлҗамал түгелдер лә газиз анаң, гөлләр арасында үскән сандугачлар. Сайрар кыштан яралмаса моңлы җаның, күңел кылларына сиртер көй тумастыр. Сайрар кышың бер кайда да булмаганы, иң моңлысы туган авылың Айыштамы? Каян моңың, сөннең бөдрәт алыннанмы? Ярда үскән зифа буйлы камыштанмы? Шишмәләрнең иң серлесе, иң җырлысы авылыңның сөңгә кыяр шишмәседер. Шул шишмәдән җыеп-җыеп учларыңа сулар түгел, сихри моңнар эчкәнсеңдер. Саф шишмәдәй талгып аккан ул моңнарың җанны сыйпап агасы да агасыдыр. Илгиз атың, тик күңелгә син татарның кабат туган сада җанлы сарасыдыр.
шақырабыз. Жыршы, композитор һәм музыкант Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров. Сезгә менә шулай итеп зурлагыгыз өчен мин үзем дә уйлап тордым да, яңа җырлар бар, бер-ике җыр. Шуны инде Казанга килгәчтән сезгә бит башкарып китермен дип. Бу җырлар әле бер мәртәбә ишетелмәгәннәр, яңа җырлар булар. Хәзер менә тыңлап китегез. Бу җырны исеме аның Сәңкәем, сеңелкә дип атала. Шулай була инде ул, советский эстрада. Китереп куясың да. Мин эшләргә тиеш микән, или берәр ведущий эшләргә тиеш микән бу җырны? Ярый, гафу итегез. Монда килеп берләр инде хәзер. Ярый. Эшләмәстә шулай була инде. Эшләмәсәм итешен. Бу җыр менә Сәңкәем, сеңелкә дип атала. Яңа җыр бу. Рәхмәт итеп тыңлап китегез. Әйдә, Рөстәм. Seni boyunda tallar dilen min avılca söyleşem alıp durgan munların min güzellerine öleşem ey sülkeyim sülkeyim yarı sinde tuğanımın munlarımda şırlarımda Güne tuğanımı Mumlarında, şırlarında Senin de güne tuğanımı Senin boyunda şırlarıma Kuşlarımda kuşlar Monlarıma vuruşlu min Senin her bir koşuna Ey sülkeyim, singilkeyim Yarı sinde tuğanımı Monlarımda, jırlarımda Sindegine tuğanıcır Monlarımda, jırlarımda Sindegine tuğanımı Seni boyunda şişmelerde Şıltır üstünde Şuna kure utmiminim Mıngızını günümde Ey sülkeyim, sülkeyim Yarı sinde tuğanımın Monlarımda, şırlarımda Sindegine tuğanımın Monlarımda, şırlarımda Sindegine tuğanımın Ey sülkeyim, singilkeyim Yarı sinde tuğanımın Monlarımda, şırlarımda Sindegine tuğanımın Monlarımda, şırlarımda Sindegine tuğanımın Sindegine tuğanımın Sindegine tuğanımın
Рахмат сезгә. Менә бу яңа җыр булды, сүзләрен бутадым, гафу итәрсез. Хәзер мен сезгә үзем башта әйткән идем, иң яраткан җырымны әнкәйнең дугалары дип шушы җыр җырлап китәм. Ул инде кайбер җырчылар җырлагачтан бик матур ишетелмәскә дә мөмкин. Мин үзем җырчы түгел, композитор, җырчы. Китекләре булса, гафу итәрсез. Әнкәйнең дугалары. Дугаларның күңеліннән югалы югалганы, саклый мине, яклый мине, әнкәмнең дугалары. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Ташлама, әнкәй, ташлама изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Шифалы да, дәвалы да әнкәмнең дугалары. Шатлык белән бәхет көенә китерә торганнары. Тырысы бит тормыш юллары, авыр бит дөньялары. Хәлләремне җиңеләйтә әнкәмнең дугалары. Тырысы бит тормыш юллары, авыр бит дөньялары. Хәлләремне җиңеләйтә әнкәмнең дугалары. Миндән көйдән өйрәнгән дугаларына, җиткерермен түкми чәчми мин сезгә дәваларына. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Ташлама, ташлама мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Мин бәхетле була алмам. Ташлама, әнкәй, ташлама. Рахмат сезгә. Сезне дә Хода үзенең изге дугасынан ташламасын. Бәхетле булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Рахмат сезгә. Хәзер мен сезгә шулай ук бер яңа җыр башкарам. Бу җырда әниләр турында, мин аны әнинең 70 яшьне язган идем июльдә, аннан соң ул 2 генә айтырды. Бу җыр әнкәй җырда зур кеше дип атала. Яңа җыр, әле беренче мәртәбә Татарстанда яңгырый. Әгәр башкарачак булса, Рөстәм белән шуны башкарып китәбез хәзер. Рөстәм. Nigə ənniyimin
bağından düzülüp Vara yakın bulsa günde Baytır idim yügürüp Aman abbaq şəşkədedir Bizning avul bakşası Ənkeydə saf көңлі bilen Bizge məngi baksaşı Aman abbaq şəşkədedir Bizning avul bakşası Ənkeydə saf көңlі bilen Bizge məngi baksaşı Yılmayıp bir qarasa Dünya yenge kumile Ularından yollarıma Şeşke güller tügüle Aman abbaq şəşkədedir Bizning avul bakşası Ənkey daslap gündü bilen Bizge məngi baksaşı Şaklarda iyilik, bana gidip bağasın Ənkeydən də qədirlirək, şirdəkimni tabasın Yüzlərində yazı yaxtıram, xətirlədi bayılırım Ənkey şirdə in zor kişi, ul menin şad şırım Yüzlərində yazı yaxtıram, xətirlədi bayılırım Ənkey şirdə in zor kişi, ul menin şad şırım Ənkey şirdə in zor kişi, ul menin şad şırım Ул менің шат жырым, ул менің шат жырым. Рахмат сізге. Рахмат. Бұл алқышларыңыз үшін Мейда бір келгештен тағын бір жаңа жыр жырлап кеттігенде. Бұл жыр мына башта айтып кеткен Ихания Нақип Ғалимов деген жігіт бар біздің шалуда. Ол өзі строитель. Мына шиғырлары оның жүректен шыға, мотор етіп жаза, ауылшы жаза. Мен аның бір-екі шиғырына жыр жаздым. Бұл жыр Илікке ескі яштақларын еске түсіріп жазылған жыр енді. Илік біз ауылда жырлап жүререк, қазір ондай біле жоқ енді. Әйда достым, ойнат гармон деп аталау жыр. Әйда достым. Сыман сабын түрді тоттар мұнарын Әйді әлі, әйді ауылын туйлап Әйді әлі бір жырлап өтік Яш шақларыны еске бір түшіріп Уранларым салып кетік Әйіне досты мұлы етіп Уйнат, уяnsınlar біздің әнилер Яулып ұшып білән яшын сүртіп Сатып қалсын біздің әбилер Әйді әлі
Eyde eli bir zırna butik Eyde eli eyde yaşaklarının Gönlüne musalık idik Bizning yaşlılık eli ütmegen Biz jırlarlı yigitler biteli Bizning yaş elde inmegen Eyde eli, eyde aldım buylap Eyde eli, bir jırla butik Eyde eli, eyde yaşaklarına Gönlüne musalık idik Eyde eli, eyde aldım buylap Eyde eli bir zırla butik Eyde eli eyde avlımızga Gönlüne salıp gidik Gönlüne salıp gidik Zor rahmat sizga. Gazinur хороший davom etadi. Şaklarda kileminim inlerine baş sağlasın Ey kazanım seni bitminem Bəxtim baş kalasın Yokturak yana bazan utlarım Şokura bizini üzüne haman Faydamız yine faydamız kazan Uşak yanına yığılan sıman Süyünüşüm şatlığımla Səğətlərim bir sanatım Ey qazanım seni bitminem Sağışım baş kalasın Şadıra bizini üzüne haman Faydamız yine faydamız kazan Uşak yanına yığılan sıman Yüreklerge utlar salıp biz gideriz Kalasın ey kazanım seni bitminem şatlığım baş kalasın Yokturak yana bazan utlarım Şakıra bizini üzüne haman Faydamız yine faydamız kazan Uşak yanına yalgan Hürmetli dostlar, siz Razil Valiyev, sizlerine yazılgan İlgiz Zakirov'ның Qozon utlari degan jirini tingladingiz. Tag'in o'zimizning ilkdan jırlagan jirimiz Gulshot opa Zaynasheva so'zlarini Kirkali tog'lari buyuk Dağıdağında Tağlarında sağlık baytam Şitlerge gidamında Kirkali tağlar büyük Büyük dur
Yağınıp ağa şiltirap Baksın çişmalar ilgayı millettirap Kırkanı dağlar büyük buğdadamını Tuğan jirnin sigan yarının dostlarının kadirin bilir Kırkanıp avulun çıkmış Bunga gitken yollar var Sizning ko'ngildan ilar var Bizda sog'ish munlar var Kırkanıp dağlar büyük bo'lsa da minik Tuğan jirning suygan yorini Moralık zəngər yağlı gizət boyuz şaba Yaman dəbi yügrəyeş qayınlar bina taba Gitimi bulmay suqmaqlarım qırlar aşağıda Ayılıq işdə yanar uşaq buludun ötküdə Gitimi bulmay suqmaqlarım qırlar aşağıda Ayılıq işdə yanar uşaq buludun ötküdə Poyuz dulqınlanıp yollar atılıp qala Tuğan yerim güzel yerim minin adılap bara Gitimi bulmay sıkmaklarım qırlar aşağıda Ayılık işte yanar uşaq buludum ötküdə Gitimi bulmay sıkmaklarım qırlar aşağıda Ayılık işte yanar uşaq buludum ötküdə Çiğdinde yalnız narak gelip baldım vasıf Ayıttırışın gidip varam sinem sağ bulasız Yollar giden yine jırlar giden şuna giden Ayırılı sizden bigrek avır avır iken Yollar giden yine jırlar giden şuna giden Ayırılı sizden bigrek avır avır iken Зур рахмат сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Менә концерт озагына якынлашты. Башта мин рәхмәтемне белдерәм тамашачыларга. Чөнки тамашасыз концерт булмый, концертсыз тамаша да булмый. Зур рахмат сезгә, шулай итеп хөрмәт итеп, минем дусларны, минем җырлар тыңларга килгән өчен рәхмәт сезгә зур итеп. Анасын әйтеп китәм, хәзер монда менә күпме җегет кызлар басып тора. Аларның һәрберсенең бүген шимбә көн концертлар белән барырга, алар планнары булгандыр. Но шулай булса да, алар ул эшләрен икенче атнага күчереп, көнгәмдер эшләрен җайлап, минем концертка килделәр җырларга. Аларның һәрберсенә мин берәр җыр әйтәм, яңа җыр. Рәхмәт сезгә, зур итеп, хөрмәтле минем җырчыларым, рәхмәт сезгә. İsem olsa yazarız Allah verse. Rahmet. Anası üçüncüsü, uzun sözünün kıskası indi. Kişiler de kosala başladı. Çünkü konser uzak kaldı, bardı. Mında her jırını ikişer jırlasan da ol, mında şerik kine jır kirdi.
Менә шушы концертны оештыручы безнең милли үзәкнең директоры бар. Ул аның исеме Закиров Ренат Зиннурович. Басыган тәбриклек, менә ул утырамда. Әйдә. Һәм аның администраторы концертның рәис әфәнде, бай рәис. Анда хуплыйгалы, ул тырышлады. Чөнки концертны ул оештырмыйча гына концерт килеп чыкмый, аларның монда зур хезмәте кирде. Аннан соң минем хөрмәтләсем килә үзем якташым, әле монда Казанда күптән түгел генә эшли. Ул һәр завод директоры инде, ул мәдди яктан ярдәм күрсәтте, ул Шакуров Фәнүс Гафурьянович, анда котлыйк әле. Менә шул кешеләргә рәхмәт итеп, сезгә рәхмәт итеп, концертны тамамлыйк. Яңадан жаңа очрашулар булсын. Әгәр инде бүтән концерт вакытында карасагыз, Илгиз Закиров фамилиясе дип кем икәнне бутырмагыз, килегез, җырчылар булыр. Рәхмәт сезгә зур итеп, хөрмәтле тамашачылар. Сау булыгыз.